Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Maki iti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklangan itinagan a Maki. Adaanak iti girlfriend nga ay ayatek iti kastaunay. Iso ni Bianca. Dua atawan akaayan ayat ko ni Bianca. Napintas, kan amok nga uray kaayan ayat ko, adulat ta ti Agusto ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Maki. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, insan? Si kamat kayam. Ne, busy ka man dita computer mo ah. Isamsambot ko ngamin dagiti ipapaaramid da kanyak. Damag ko, mapan ka kano J Japan. Siyak ngamin ti imbaon ti opisina mi para iti refresher course ko. Naglaing kamot ngamin. Nagtal na ka man matinsan. Kat manungal daw mo J ngay. Anyang aldaw, talo abulan ko ijay. Ay kat nabayag mo't ah. Ay, wan nga rod. Kaya't kumatkid ya, tamakadano nak iji Japan. Kat kasano ngay ni Bianca. Anya akas ano? Sige ka. Agawon ti sabali. Di ka man nagsawi ti kasta. Bantayan man kid di. Italagkon kan ka. Ay kat una insan. Saan ka amadanagan? Jack itulok ang maagaw ti sabali. Ah, kumusta ngay mati girlfriend mo? Adda ayamat girlfriend ko. At mo sa awan? Bay amon deta girlfriend. Fling ti ado. Sika talaga. Insan, agseryoso ka mat ngaminan ah. Manglok-loko ka lang. Kaya't damat ti agpaloko. Bay ama. Mapan kagayam ijay Japan. Namuamon? Wan, Sino tinang ibagakan ka? ni insan mo. Ay, talaga da dya, Paolo. Inununaan anak mo ten. Ay na, itapay laang, mamimiss kan. Uy, manula-bulan mat. Aganad kay Jayan. Wen, Saan nak maisuksukat iti Japanese ha? saan? Si kakit dimet. Tila pang panunutan. Swerte ka matan, Maki. Sikatin ba ti opisina? Syakla ko man. Ha? Kunak nga rin no sana siya ti baunda. Nakigtutak, idimbagada tinagan ko. Ala, sana bali. Syak tumat siguro inton sumaruno. Wen, sigurado da ita. Syak pailangan ka no, di mangituloy ka rin iti trabaho ngayon batim di opisina. Kasta ya. No kasta, kasapulang nga ipakitakan ka, dagiti jakpay nalpas. Sige man, Maki. Awagan naktulat ta, no adda kay Japan. Mabalin. Wen, apay kid din asaan. Tunakon ket, saan ka narikat na kasarsarita? Ay na, mamiss ka talaga, babe. Nagsaritaan tanda ito'y. Iso di ka gladingit. Italang da ito'y. Ni, adan tiba sa pagluganak. Inakon. Agan-anad ka awagan nak adagos. Wen, di ka madanagan. Agan-anad ka mat. Anya da ito in-order mo para kanya? Ice cream? Tapno saan kan nga agladingit. Agas ka di tila dingit ti ice cream? Wan, iswa ka naman. Paulo, anya ka ti dagiti imbilin ni Maki kan ka? Anadan ka kano, kunana. Kat, aramidam da ita? Nood da sa baling agaram kan ka. Siyak ti makasango da. Apay, anya ka, security guard ko? Mabalin matlat ta. Close kayo at talaga kin ni Maki anya. Talaga mat. Uray idi ubing kami. Kasla kamin agkabsat. Amok. Iswasaan kan amadanagan. Proteksyonan ka, Bianca. Di ka
kamadanagan kanyak dito'y babe. Oh, makitam dati pagigianak asilin? Naglawa. Ada pa'y batab na. Makita nga rod. Mayat dito eh. Naira na analami Estepanawan. Iso ang medyo adabasit pa natin ko. Ag vitamins ka nga min Kahit, kumusta ka ditan? Kastoy lata. Araramiden ka dimot lang ni Insan Paulo, tintad ko at trabaho na. Nga niya. Timang bantay kan ka Talaga binilin mo Wen, no da ka sa pulam, ibaon mo ni Paulo. No di na kayat ti sumurot iti ibagam. Ibagam kanyak, taong tak. Ay Nancy ka talaga. Tila ibagbagam. Basta, babe. I miss you. Agan anad ka dita, ha? Wen, ikagdanag. Sa dino ti papananta, Paulo. Agulay magka. Basta sumurot kalatan kanya. Nalpas tamutin anangan. Mapanta agbuya iti sini. Anya, Drama ti pabuya. Di mo kayat? kayat ko Intan, agbuya. Paulo, Oh, apay asim mardeng ka. kuha. Mga no da makakita ka data. Kat sabali ti panunutan da. Bayam noan niya ti panunutan dagiti tattao. Umay kakit din. Paulo, ibatam ti imag. Ha? Tapno na partak ka amag na. Awan Malaysia na daytoy. Paulo, makapasangit mo ti bubuyan ta. Oh, atoy, tissue. At dabalon mo at tisyo. Siyempre, amok nga agsangit ka. Agyaman ak dito'y tisyo Nalamiis unay dito unag. Mabalin ka di nga umasidegakan ka. Anya, Saan ka madanagan, Bianca? Gentleman. Ne, rabiin Paulo. Nagapwam. Nagbuya lang iti sini, manang. Asino ti kadwam? Ni Bianca. Ni Bianca? Jay girlfriend ni Maki? Uwan, Nagbuya kayo iti sine, adudwa kayo laeng? anyo kumatidakas na. Paulo, girlfriend ni Maki akasinsin mo dayjay. Amok. Napanlaeng ijay Japan, kastanter aramidam. Awan mo tidakas nga aramiden mi Uray pay, liklikam ama ulit pay dayta Paulo. Kayat mo kadi ama chismis kayo, kat makadanon ka ni Maki? Inak maturugan. Bianca, kunak no saan ka manen amasangputan dito balay yung insan. ibagam nga min umay ka. Ni, nakasukat kan samat. Adda papanak. Kanayon kamutin arumwari insan. Papanamanan, Secret. di na pala ibagamot. Ijay laeng mol. Ni, addan jay mang sukon kanyak. Asino dayta? O apay, anya ti ibagam. Awisan ka kuma iti birthday jay ka anang kakinton Sabado. Umay ka Sige, kita agto. Oh, ina ko na. Olo, sukat ang mamut deta music mo dito ilugan mo. Nasakit tilapayag ko iti kasta music. Sorry mabiit lang kasukatan. Oh, kayat mo dayta? Mayat, kayat ko dito. Para kan ka dayta akanta, Bianca. Para kanya? Uwan, Nagkornimot. para kan ka talaga dayta, Bianca. Para iti girlfriend mo. Excuse me awan pa'y girlfriend ko. Si ganto pa'y laeng, no kayat na. Anya? Tila napnapanan, ti pagsarsaritaan ta. Si ganto mo't ngamin. Ni, apay asyak. Oh, asidag tamat gaya man di tamol. Kitaam no sa dino ti pagparadaang. Insan, adda kamin. Oh, nasaya at mat. Ni, asino ta kadwam? Kwa? Ni Paulo. Hello? Hello?
Asino day ta insan? Iyara saas mo pailaan. Ni Paulo nga rod. Ala, umay kayo manlangan tamangan tayon. Imun unamot ni Paulo ijay lugan. O sige insan, mapanak matan. Insan, sakbay apumanaw ka. Ibaga man no asino at talaga day siya lalaki. Kasinsin ni Maki. Anya? Wen, kadkadwaan nak no adda papanak. Makikuykuyog kay ti kasinsin ni Maki? Kat, maanano ko ma. Kiring ni Paulo. Kasano numaamuan ni Maki? Si kakit dimat. Ik-ikam manin iti mali siya ti panagkuykuyog mi. O sige insan, innakon. O, ada ka mat, Maki. Wen, apa bang rod ti Aldaw? Puro overtime ijay. Nag-bait man? Wen nga rod. Ura ni Bianca, di na mo ang nagawid ak. Ni Bianca? Mapanak ijay balay da ita. Ay, etong pailang ni Bianca? Ha? Apa kas ti sa lutsod mo? Kasla daam mo madyakan mo Agwarwaras kami dito lugar tayo ti Damag. Damag? Wen, aduhatan kan Paulo. Anya? Kanayon ko ida makita nga agkuyog. Itultulod ni Paulo ni Bianca ije balayda. Dinakman ang awan iti kasta? Sana ka mang rabrabak. Pudno ti bagbagak. Ha? Diyak mo na da relasyon da. Anya? Paulo, apay nga nyawid mo dito'y balay day di a babae. Adala ang nalipatak nga may kualaon, manang. Kaya't na asawan? Kanayon kayong agkuykuyog iti day di a babae? Manang, Di mo ka di amo asimang pertan ni Maki. anya? Imbaga ni nanang na idinagsabat kami di palengke. Simang pertan ni Maki. Oh, Bianca, apa asan kan nga agtagtagari di imbaga ka nagawi din ni Maki? Madlaw kumutkat nga ayatong pailaan ni Maki. Diyak ipilit to'y bagikan ka, Bianca. Paulo, mabalin ka di abo maba akon dito eh. Uwan, sige. O sige, agyaman ak Paulo Nagawid ka mat gayaman Maki. Apay di mo imbagbaga kanya. Kaya't ka kumasurpresahan, Bianca. Ngamsyak mat gayam ti masurpresa. Maki. Pudno ka di akanayon kayong agkuy-kuyog ka ni Paulo. Idi awanak. Adda ka din relasyon niyo. Ni, awan. Agpagayam kami laang kini Paulo. Agpudno ka kumakanyak. Ibagbagak ti pudno Maki. Siyak kumatipatyam. Tinasayat. Ag-cool off tapay lang, Bianca. No talaga ada tati agkagasat. Duwatan tulat ta. Iti umno ka panawan. Namuaklaan Mr. Lonely nga addan relasyon da Paulo ken Bianca. Ket ita, siyak ti agladladingit, ta siyak tinaawanan. Aklunag ana sakit tinakam ko iti kasinsin ko. Ket no agkit-kita kami, saan kami nga agpimpinansin. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Maki. Pagayam Maki, pasat ti biyag ti masaktan. Ket sursurwem ti mamakawan. Tay ti kasta nga ramidem, lumagan ti riknam. Ket urayam laengan ti babae, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Maki iti San Fernando, La Union. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC
Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.